Morning good, morning good. Good morning, good morning, good morning, good morning, morning, morning. Okay, kita baru saja habis breakfast geng dekat Radana Hotel bersama dengan geng. Yang lain belum bangun lagi. So hari ni, pagi ni hari pertama. No, actually second day. Kita dekat Kuta, Bandar Bali. So kita belum ada program lagi pagi ni. Masih jam pukul 9 pagi. Yang lain masih tidur. Alright, this is the area. Malam tadi tempat ni agak sunyi. Hari ni hari apa Hari ni hari Khamis, on the Thursday. Van kita kat sana. Tak pasti ni apa Alright, let's go. Dan hari ni tak tahu apa program kita. Kita tunggu dah lain bangun. Dengar-dengar mau cari kain baju kebaya di ni, kain untuk baju kebaya ke apa. Kita follow je lah. Alright, so let's enjoy the video. Jangan skip, tolong subscribe pada yang belum subscribe. Thank you support Akada Vlog. Yang video kali ni kita banyak travel Indonesia. Kita jelajah Indonesia daripada Pontianak, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, lepas tu pergi Jogja, and now we are at Bali. And for the next kita akan ke Singapore dan baru Kuching. Harap-harap video-video kita dapat make you guys enjoy, have fun, and bagi dapat expose untuk korang, guide korang nak pergi mana-mana kalau nak pergi bercuti. Hotel ni steady juga guys, dekat area bandar. Come, kita bersama dengan, of course, kita punya geng baru habis breakfast. Ini orang mau pergi massage nanti. Dia mau massage. Where you want to massage? Yeah, kita mau massage hari ni. Demam sudah okey? Betul. Masih keletihan. Masih aku terasa. Masih aku terasa. Oh itu dia. Di Dapoe. Oh lain dah bunyi tak? Di Dapoe. Dapoe halal. Right. So kita akan update ke mana kita halal tuju kita hari tu. Dengar-dengar pergi massage, lepas tu pergi ke beach. Beach or beach? Beaches. Ada ramai lagi geng kat atas sana masih belum bangun. Waktu sekarang pukul berapa? What time now? 8.53. 8.53. Yang lain boleh tidur. Kepenatan 11 jam. Sama dengan Malaysia. Jam sini Bali sama dengan Malaysia. Semalam kita driving daripada apa? Malang, Probolinggo. Something like that. Something like that. Lepas tu kita pakai ferry 1 jam. First time pakai ferry. Nantikan video ferry Nantikan video ferry tu. Video Ferry. Katy Perry ni kami naik ferry dekat 1 jam lebih malam daripada Pulau Jawa sampai ke seberang ke Pulau Dewata sampai 1 jam. Dan ini semalam kemenangan. Right. So banyak lagi video kita yang belum diedit geng. Coming soon lah. Ini view kita dekat area mana tak pasti, tapi area Kuta tu. Area Kuta. Okay. Nantikan video CN Keyboard tu lah. Video CN Keyboard and Akada Vlog dan pasar. Denpasar kah? Yok. Kuta. Banyak video kami yang belum diedit. Ada yang naik kuda. Hosi. Ada yang turun kuda. Ya. And then of course kita pergi ke Gunung Merapi. Standby video ya. Fire Mountain. Naik
Aku rasa dekat berapa 1000 lebih gigi tangga lah. Mau naik ke atas ni orang. Tu wait for that video. Memang best. And then kami naik jeep masuk sungai. Banyak lagi geng. So aku hint cerita kita orang lah. I will tell you guys the story lah. So there's ER. Ya, aku belanja sekejap. Dekat ujung-ujung sekejap. Aku belanja sekejap. Belanja sekejap. Depan tu ada macam 7-Eleven, tapi tu bukan 7-Eleven. Dia nama dia M-Mart. Dia kena 7E juga. Yes. Money changer ada stok. Habis dah duit geng. Money changer. Okay. Ada money changer stok. Tu abang tu buka apa tu? Jalan-jalan jap. Kita berada dekat Kuta, Bali. Itu ada tempat warung Muslim. Tu ada warung tu. Ada warung tu. Baru buka kot. Ada warung sini geng. Baru buka. Apa mah? Nasi ala lapan ayam, nasi ala lapan. Baru buka lah. Sini breakfast lambat buka. Ni pun ada. Cuma kita orang jalan sekitar depan tu ajak lah. This area. Check ada tempat makan breakfast tak. Okay, jom. Geng. We go. Okay, kita batal balik. Jual kurma. Alright. Dekat area ni tak banyak yang, sebab kita kat ujung-ujung sikit lah. Breakfast belum buka lagi. Kat sini lambat geng. Sini lambat sikit buka. Tak macam kita kat sana tempat breakfast. Alright. Morning bang. Morning. Okay geng, itu saja. So nantikan video seterusnya. Sharing is caring. Akan ada vlog.